500 сом қанша болды деп түсіріп қойды бұл. Түсінбедім, неге планерден мына әлі жетті ғой, 500 сом көргөзді ау. Мына әлі жетті ау. Егер машина мемасаң мына әлі жетті, 15 мың түпіш олды. Ана телефон. Biraz zakaz kılı verdi ау. Endi qancha so'm bo'lib qoladi primerno? 150 so'm bo'lsa chiqadi-da, menda keyinlarim bor, naqda 70-80 so'mda, kartonda 80 so'm bor edi. Сохраняюсь. Qazma klient chiqmasa men yetkazib qo'yaman. Metro planerda, ha? Metro. O'sha yerga olgandan zaravani ko'taraman. 500 ekan, ha. 500 ekan. Azından chiqmasa men yetkazib qo'yaman. Aldık avtobusda geçirdi koyu. Anal üstüge ketken avtobusda mahalle geçse gerek. Ona 9 tırıfkan men. Şunday metroda da. Tak. Yandex. Otur bırak. Kren çıkmaydı okşaydı. Çok oldu. Öyle zakazına geldi. Telefonunu ölçülüp durup gitip alalı. Tanışım var da bile. Şu metro gel sağdan gelsen telefonunu açıp koyup da bir metro yol karşı bilmem ne bile. Так. Metro saat 1'de cevap kalıp da. Şunday egende men bilmem ne. Bu keterme. Olam taksi qiladi ya. Meni umid qilib tashlab qo'yavdi, ondancha. Ne kişine aylanıp duruyor da mınalı? Sakaz atmen bolsun. 2 minut aylansak, 3 minut aylansak az atmen boladı. Atmen qilib tashlaylik be. O metronun o'zidan chiqdim dedi, o'sha yerga olib turib qo'ydi. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Картам займет 15 минут. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Metro 1 geçeyin işte. Убедитесь, что вы не оставили в Bir dengin toktop kalan. Для улучшения качества. Hoştan. Karaolca. Qaysi yıl qolasın orada? Tengel ekan, 88. Qayerdan bo'ldingiz sen? Inshaalloh. Pulgura ақша бар ғой mu? Kim bo'lsa kishini ақша bereyin. Yo'q, bor men kartonga o'tirayim meni. Ha? Kartonga bo'lib Yo'q. Yo'q deyim, keregi yo'q. Can Kırgızstan'dan gelsin tuğan. Lan neften pulgura qilib, ha? Qo'y. Yo'q, qo'y. Nari böyle basqanға керек deb. Yo'q, qo'y, buna bor men. Bak bakıl oldu da. Cavuk beken açılat. Cavuk beken.